Hello muntina namite ho zosi limna kahin nei kiron chole tuni khu turbur nisim som nilali sangni le som ni legu ma dingen jong thusu chum ho phundo na nei kita hweti Thado Tribe Council in January nisim som nilania chu Zelenrong ho kiloi khom na lin pen Zelenrong Baudi Assam Nagaland le Manipur to Zelenrong United Front Kamson ZJFK ten ni hinga Zelenrong ho chenagama kuki ho lampi ding ki kha hondo dingin nge na ani win hi TTC in lekha ji ana thot nawa chun achi sa sangkha jaku somthum na thumkum khongjang khu hausa ngulin singsun to Zelenrong khu chum somthum ho ki ka kinup tu na brotherhood pe kamin pho win hi TTC in aseina wachun hicha kinup tu na chu hasal gan theini ho le Zelenrong le kuki ho ki ka ki het thim tu na chamta a chen khom ding ti a hi tiwi in la tu pera kuki ho dinga lampi a ki khajia kuki ho dinga chilewa le damlo ki pule na le lamthana asubuin adi anu mei chapang le kumupa ho atong khadi seretin aseiwi Brotherhood pek sang khaja ko somthum na thumchu geldo a kuki ho lampi ki khachu hondo ding ngai tu na ani riwin ZJF kele Zelenrong Baudi hinga TTC in ange kiruvina hi Brotherhood pek chu kikiza tu bi le namchum ki ka chamta chen khom theina hi dinga hi ti lekha ji chun akisi Mayang lambam risikanta sing thina to kisayin Member of Parliament Dr. Angomcha Bimora Koizam Lamkainan MLA Thokchom Lokeshwar Singh le Anguzam Ranjit Singh Panna Joint Action Committee in January nisim som nilani chun Manipur Governor Ajay Kumar Bala aga kimu piovin memorandum khajong apelu rovin hi Amma ho chu thina tu pa insungmi ten anakil han piovin thilsu chungchang alungkim lo no aseyovin authority hon thu ta khulchil na abolwa thu di ahin khul odewin nge na aneuwi risikanta ke tha lunghem pi na thu asei to kilhanin Governor Pan adala insumi te lamon na aniin ama pa ki thana thu hi National Investigation Agency khuda langnei si nei umlova ki pido hetai tin asei achi sanil ha akun chun monni ho madona dingin operation khota aki bol pantan hichi operation ho chu still Center Security Force ho ki thu khoma abolo hiati Sarkar jinsi thu hi haten aki gel kho itia asei to kilhanin Governor in dan to kitwa boarding alom to le tham iza kai aki bolin chule thilsu hi wangsirum ta hi tin asei kidi Alangkhana Commissioner Home and Ashok Kumar in THUSOH na bolin Manipur Sarkar in risikanta thina to keseya ain kote dinga ek gracia lagsom pi dinga ki tietin aphong to in hi Chief Minister Louis Birenin exa risikanta thina to kesei thu phe anaseina hi Birenin aseina chun Manipura chamna hum theina ding lampi ahum tolhana risikanta ki thechu UK ne hodinga ginmo mahiati Hitabong thilsu chu meitei mi pi kiloi khom na hon chin kukinoya nam ho chunga thilpha bol na anei jing lai wa hiati hichi thilsu to kiseya monani ho chu gotna pia koitabong kiloi khom na panla na ne anuma hi le amho kiloi khom na chu dan te ki tu lo kiloi khom na khara phun do dinga hiati itol hon chun churachan pula risikanta mayeng lambam ke thana to kiseja galatul ahoi sin ho jin Thadowin pi Manipur TIM le Kokomi Amuku Rambai Tingol le Fos kitia kiloi khom na hon jani chun meeting anneyo ve kiti hichi meeting anabolo na peno chu hi le chamna hi ahung thun theina ding le community ka ki he thim theina ding ho anasei khomon chule tu chunga risikanta ki thana chunga ha tain hichi akiloi khom na meeting nei ho chun terrorism na to ahin galatul ahat sa bein kilung khat na le dan le molho asuke beovi atiwi TIM in zong thadole meitei community ki ka aboilu na te din temna annein thadole meitei ki ka kita santu na le ki he thim tu jing theina din TIM in anangei IDP tasadamona nei ho kivet sana dinga weekly charitable clinic for IDPs kiti nusivila monom phai tuibonga wanghom ni chun handoi anomina hi clinic hondo na chu kinguna jinguna pang Churachandpur DC Darun Kumar Sin annein
Thin su na tau na kin thim pu Reverend Polar Pause Hoki Pastor KBC Gambi number som ni langain an ni yi Cleaning hon do hi tol hana clinic sung vatlana zinlin hon anayovin hi IDP weekly clinic hi haptasia misim ni lebo ki hongding a hin IDP family min khum sawa kun member hoboin phatsum na amu thei ding hi consultation fee hi le loading a hi lole ai a hi thei chena manbeya hom hiding tia hi IDP welfare committee Churachandpur chairman le clinic sim do na dinga panmunlin ta nei Dr. Vumphune Hokibin kinguna aholim na chun kumthum lingding a hi tolhona ngolzam hin kho hasata mangjing lai hola family zakhale songup lugu hoin manbeya ki vet sana le lole ai amu thei na dingu gel kho na zala clinic hi hongki bol hi thu asai na hi mi hong phal ta ta mi mal le lompi chum chum ho ki thu pi na chala hitabong hi tundo thea hi thu chong anasai na hi Jingun Darun Kumarin haulimna aneina chun mihim khatin angai cha josi khatwei thuwa amusu ke the a hi puyatin on leka nga a kho dung zuya ahin muzia hi thu aseina hi kiwai hom na jong agam ke dung zuya kibang lo hin IDP ho adinga a hi thei chena pan ala jingdan asein gam sunga mi pi ho to sot na zala tinmun hoizo le phazo kilhung theya ki hi tin asei panala khompi CSO hi han ato khompi district level officer ho zo si chunga ki pathu phungin hi asa dam theina hi mizo sia dinga poimo pen a hi tolhona HIDP weekly clinic sim do a hi na chunga a hin buipi Dr. Vumphune Hokible aloi ho pacha na thu jong asei na hi buiki patila kuna IDP ho dinga sarkarin pan ala dan ho asein chule pan pi na ngai chama ma jing IDP ho in jong a pha chumpi ma jing a hi thu asei na hi Special invitees la Dr. Chin Khola Thang Singh founder president Lamka City of Hope in aholim na chun disipa in ahi thei chena IDP ho ahin gel kho jing dingle clinic in angai char ho jong ama bol theina khallanga ahin bui pi ding in tipna anei na hi kingu na chun IDP phabin jong pan an law ve na hi weekly clinic ki hondo na chunga mi time sin kingu na panla IDP ho aki holim pi na chun Nyulam Bulen Infaraku na Hungkal Zam Minthang Man Lunin Hijita Bong IDP Holding Boa Ki Hongdo Hi Thilphata Ahiati Minthangina Seina Chun Weekly Clinica Hi Lola Ai Manbeya Ahi Thei Chana Ki Peding Chule Consultation Fee Loadinga Ki Seya Hin Galzia Hasana Chum Chum Tu IDP Hon Apha Chum Pi Dingwa Hiati IDP Holding Gel Khona Zala Churachandpur Disipa Ki Sanin Pan Ahin La Ahin Clinic hi hunglo thingin te tin ama ki nem na thu jong asei BJP MLA Karam Siamin Manipura Popular Government hi agana thei pena ahum do te ding akenem na judo training hall ISR Chanu Judo Academy Langthabar Kunja Makhalei Kai in Farwis District inauguration kina aholim na chun reporter ho hinga anasiji Amana seina thilum dan ho kamudung zuin popular government hi hungki sim do wadinga hitayati Aman media hoin thudo adon bunna asei khatchu violence tanglova omjing to milham ho ki thana le peripheral area ho ki attack dan le president ru ki koi hin manipur sung ha sat na ahin hlut be chain chi conflict phatna din pha chom khat pi ala na laiding a hin president rule han lang popular government ki form jong le gale tul hi gangchela phatna lam amano loading a hi ati amana seina political solution dialogue through negotiation khat do lo le conflict hi jing dinga hi jangati BJP MLA Karam Siamin asei kir khatchu popular government do a ichun chamna le mona kilungtu na ahil huding hi ogun a hi pi peniyati chule BJP MLA Siam Holim na chun international judo player Oinam Rasesuri in ISR Chanu Judo Academy hin sim do na chunga pacha na sangta thu asiji India Peace Center Togunna Osis College Kampu Pia Gansimnia Anakipan 2-day workshop on Interfaith Cooperation for Empowerment and Life Transformation to Janhin Khumkha Hitai Workshop Sungchun Haulam Kai Jilkung Khangtha Hole Community Member Hon Manipura Chamna Nading Desa Nantu na sei khom vinahi First session achun
The Awful Power of Prejudice, Bitter Roots Kitty, Dr. Kim Neizoi, Rosie Lotjem, Assistant Professor, TC College in Anlam Kayin, Sam Ho Kim, Goodwill Ambassador of Osis College in Haulim na Anneyin. Ki haulim na le ata athilung ho hil na annei na hi chule hellowa si nei lang nei na in gu thima ki hon chi atua boina a kho be sa dan asayin boin ho hi thulin ta ta gamle gu ho kimin put sa jong le lungyal sei khom lo na le changa di ki sa na hin athu zo hin boina kho sa zo jong a hi jingya tin thimjin na le a holamin ki hui khom na le Chapang hola gyal dat masat na tupi din angay na hi. Second season chu Siam Ho Kiwin alam kayin. Reverend Simon Rao May, President of the All Manipur Christian Organization in THUSOH, Manipur sung munchum suma. Cham na sim na dia azaw na ho apat, amudan ho asay na hi. Reverend Rao May chun, cham na umsa na dia youth leader ho pan mun alit dana sin. Community zo si takhara pan LAHKHOM Kizatu na le midang chon dan kizil tu pi angai dan asayin chule akido na hin khang tha ho su kha pen banga kicham na dia khang tha ho ma hi ezen hat pen a hi ki danu asai na hi ki holim na khum khana how do we look at each other kiti thupia ana ki holim movie na hi chule lungthing sela ki ho na ne ya khang tha ho hil thima ki hil na ding chu manipula cham na le ki tu na pen hi ding a hi dan atha ben apom ki ru vin a hi Ansim niya chun Special Judge Fast Track Special Code number 1 Manipurin achi sa sang nilasom nirhat kuma Dayananda Heikruzam le Sagol Sim Sana Herketi Pasar Teni Hin Numay Chapang Kha Ansu Sil Hanzin Kumsom nilanga sungkul tang dingin tutan na anay kuminahi January nisim som lugup ni Khutsun Nga Dayananda 42 years son of a bocha uchiwa leirak achoba mayang in farle Sogorsim Sanahar 41 years son of mangi uchiwa leirak achoba hi Hejikut mamahin section 376 close the IPC noya numei chapang ansu sijil hana tu natan khumahetai Nga teni hi achi sani Khutsun Manipur Central Jir Sajiva kunin kura nga adin sauvin Tutan na aniding kunuchun Special Public Prosecutor Nilachandra kunin Defense Council ho thusay ngaila na ani masawi Ahin Special Prosecutor langhon court hi nga hitabong chalo na hi walmomo ahin heja monani te ni chunga ahat ahilole agim theijena tutan humdingin anange heji thilso je chun chapang nu hin tu ge nitin le kicha ti zat hin khu amang jingin chapang khat hin khu kisu molpho ki ti chu ama future ding gyal kho pi ngai he ti hitia kho ta thutan na hin society sunga ki khial na jong ahin pulu the ahin bana numei chapang to khaji ahi lo le atabong dan kala na to ho kim su ding a hi tin jong asei ki di alang khada monani Dayananda chun keima hi kumsom lile ni ka hitan jila cha ni ka hitayatin masanga drugs addict kan hi to reham akanum to hitia chu kanoma hin chom khat hitia ko umzia society sunga kahung thathe hin chule atua kisim phat na kanei zala drugs rehabilitation center counselor ka panjing la hiati chutima bong chun sana herwang hi jinei lo la hin anu apa te se te ni to cheng khoma hin Amazon drugsa na kibola hin rihema kahunguma kuna kisim phat na hin khu ka hin man hetai ti masanga su hilja to ago na changding a hilhon tan a hin la amani kisim phat chu thu chu ma hetai numei chapang nu tu ge hin ti zat ki chat hin khu amang na lain hi chi hi mi hin khu su si a hi dan ku chu na se ji alanga langa kini na thu ki za ho geltu pumin kurin IPC section 376 close dinoya kumsom nilanga sungkul tang dingin thutan na anei na hi hiji sebo hilova dangka sangsom nga chi leulhan ding thugitan masang sungkula anatan thon ani khuhowang ka hlading a hi thutan na chungchun chun korin AKSAP department in wangsina tu numei chapang nu in kutte hinga dangka laggit compensation api ding hechil hakha sunga adil hingding a hi tin thutan na nu kha chun asai India gamsunga India skills sanile somnil ngale somnil gup gite namun chuma numna achun Northeast regiona graphic design technology category Martin Hokibin gold medal memento le case award dangka sang som sigle sanga anaki santa na hi
Martin Ho Kim hi Dr. Dear Ho Kim Associate Professor Guwahati University le Kim Ho Kim Authors and Educationist pa ata apena hi ama hin tu le tua National Forensic Sciences University Gandhinagar postgraduate abola hi Martin Ho Kim hin All India Skill Competition a Northeast khela panala dinga hitai Eastern Nagaland People's Organization and President Chingmak Changin Frontier Nagaland Territorial Authority FNTA kisim do na ding anai ta dan anapung do in chule phatso ta par anakibuipi hichithua hin Nagaland government in jong kot ahin honwa ding ahitai tin anasizin hi hichi and President Changin Hauzau si Hoka kam Mini Hornbill Festival 5th edition kiman closing ceremony special guest ahina anase hi Chule aman Eastern Nagajo si taupi na le to sot na anange in pha sota pa anaki deman subulhit na dinga pan LAHKHOM poimo ahitin anasizin hi Hiji masangjong hi Nagaland Chief Minister Nephew Ruin Festival achun State Government in Centera FNTA kisim do na dinga recommendation lekha api ahidan anasizin hi Suzong le President pa hin gamsunga mi ho to state official ho kito sot na le thu khom appointment mo pe na hiati and po hin sang nile soma pana Frontier Nagaland Territory FNT kisim to andinga panala zinga hi hichi hin Nagaland sunga district hasam tata gup ho tichu Kifiri Longleng Mon Noklak Samatar le Tonsang ho dopsang le khanto sa na dinga hi ati Jani chun Supreme Court in Madhya Pradesh Dar district a Hindu ho le Muslim ho kichu na munthinga agyal na mono Bosala temper ahilo le Kamar Maula Mosque site chu ani gyal hona aman khom theidingun agun pinahi Supreme Court chun Hindu hon hichilai munahi uni khoapat nilhumchan puja abol theidiovin aphalpin alangkhana Muslim hon tuni kho Basan Panchami sung 1 pm apa 3 pm chan tauna anei theidiovin aphalpi chule district administration in jong avat suina dinga dan lemul asima namanga pandading Muslim hojong ali sapi ludin thuopi Bosala complex hi 11th century laya panading monument luita khada hetan Archaeological Survey of India hon avian birohin hichilai hi Hindu ten apathino ode Saraswati adinga akadona munu ahiatiwin alangkhada Muslim hon Kamar Maula Mosque agelun 14th century laya Alauddin Khaljin anatundo ahitia kichuahi Hichimun thua hin kurchun alangalangin authority ho kithupina api uwa kizatu dingon angei hito kelhon chun amuna security khoten agikoin police personnel sangir akyum sa banin area la chu no fly zone tin phondo enaumi he thei kha chu tu kuma Hindu festival asan panchami hi Friday ni atu kha hin hichini kho hi Muslim hon Bosala Kamar Maula Mosquitia akichuna munuwa namak abol jingna munwa hi Archaeological Survey of India hon tu masanga chu Hindu ho hi Tuesday ni khuni le puja abol sa jiwa Friday ho Muslim te namas abol sa ani kho an hopi ahin tu chunga ni kho agitu khazia boina anneu chu korin thu anatan la pi o hi koding le alu na le apo na chumchi manga mun ki hom khan honding amuna hokin abol chi theil hondinga Supreme Court in phalna le phatip asim pi hlona hi tu ni khwa dia tu sula khom chum phondo na in nei theu hi chan chu hi tan ti